Munasqa hermano, allin hamusqa kayka yachay wasiman. Maypitas noqanchik ñawpaqman apasanchik kay lección de escuela sabática nisqata. Munasqa wawqi masi hinallataq ichapis noqanchik faltakunchik pero kutimunchikña ichari pantallanchik celularmanta phirikun tukuyma pasan a veces pero ñawpaqman noqanchik thaskina tiyan. Kutimunchikña astawan kallpayuq kay kutipitaq parlaspa kasun escuela sabática kicharispa hatun maqanakuq niwanchik ichari piwan Satanaswan tata Diosninchikwan. Supayqa munaspa karqa anchatataq atipayta pita tata Diosta. Pay creerqa atiyniyuq kasqanta. Sin embargo, lección de escuela sabáticapi rikunchik imaynatataq señorqa benseña atipaña ichari chayrayku noqanchik waqaychaspa kasun Diospaq palabranta allin hamusqa kay invitayki qan kicharinaykita Diospaq palabranta. Mask'aspa kana maychus kasan kay libro de Mateo, porque parlaspa kasan enemigomanta. Pi tata Diospaq contran enemigon karqari, chayta noqanchik parlarispa kasun kay libro de Mateo capítulo 13 versículo 24 al 27. Kayta kicharispaqa noqanchik tarispa kanchik declaracionta. Hinallapi niwanchik historiata Jesús cuentawanchik. Imaynata karqa agricultor. Kay agricultorqa hap'isqa sumaq muhuta. Chay sumaq muhutataq pay plantaspa p'utuspa karqa pampanman. Hinapitaq oqharikusqa nin sumaq trigo. Chayrayku kay capítulo 13 ñawpaqman 24 nin trigo chawpipi cizaña qoraman rich'arisqa nispa. Ari, waq rich'anachinatawan Jesús yachachirqa nin Diospa hanaq pacha reynonqa rich'akun sumaq muhuta hallp'api tarpuq runaman. Tarpuqkuna puñuranankukamataq tarpuchiqqa enemigonqa hamusqa. Cizaña nisqa qorata muhuta trigo chawpiman tarpuykusqa. Trigo umashaqtintaq cizaña qorapis rikhurillasqataq. Triguwan kusqa kamachisnintaq nisqa chaqrankuman yayguytawan. Patrón, hawa rikuykiñachu, manachu sumaq muhuta tarpurqayki chayri. Imaraykuta rikhurinri, ashka cizaña qorari. Paytaq nisqa, pi enemiguycha kayta ruwan nispa. Kamachistaq tapurqanku, munaykichu kay qorata noqayku k'utunaykuta? Kaypi kay patronqa kutichisqa chay tapuymani. Enemigoy, pi enemiguycha kayta ruwawan nispa, porque pay allinta chillaspa karqa sumaq muhuta. Pi kanman chay enemigo, pitaq kay sumaq trigo poqoyman churaykunman karqa kayta. Reparanchis imaynatataq kay historiapi allin runa kay sumaq utudormi sumaq sembrador Diosninchiktata representan. Chay muhuqa Diospaq palabran. Payqa tata Diosqa churan palabranta hallp'aman. Chay hallp'aqa noqanchik kanchis. Sapa sunqunchikman Diosninchikqa munan churayta palabranta yachachisqasninta. Sin embargo, pi kanman chay enemigo supay ichari. Paytaq tukuy clase cuentos, historias ichari, tukuy tentaciones apamun sapa ninchikman urmachinawanchispaq. Chayrayku kusqa ichapis chawpinchikpi kasan maychus chay cizaña qora. Entonces kayta uyaritawantaq pikunachus parlarirqanku paykunawanqa tapullarqankutaq. Munaykichu chay cizaña qorata k'utunaykuta? Paypichus tarpuqa nirqa mana. Imaraykutaq kusqa trigutawan qankunaqa k'uturpaykichikman. Mejor suyana. Mayk'aqchus noqanchis oqharisun triguta chay tiempo noqanchis primerota nisaq urqunankuta cizaña qorata. Chayman hinataq wataykuytawan
nina laurayman apanaykichispaj nihayka watejmanta oqarikunanpaj. Entonces chay instruccionesta pichus empleados kargangu paykuna kasurruarkangu. Kaypi noqanchik tarispa kanchik Diospaj munayninta. Imayna a veces orqoyta munanchik chay enemigunchikta chay rato pacha, pero tiempo tiyan Señor ninchikpata. Satanasqa a todo dar munan, noqanchikta creechita ichari, noqanchista yuyayninchikman apamun, es que tata Diosqa injusto, mana munakusuygichu, chayrayku llakita apachimusuygi, chay pensamientosta p'utun yuyayninchikman. Chayraykutaq noqanchayqa ichapis urmanchik, ichari manani iglesiaman rinchikchu, ma congregakunchikchu, nitaq Diospaj palabrantapis ñawirispa kanchik ñachu. Chay karqa propósito nichari, kay enemigukta, qusqa triguwan, cizaña qorawan qusqa, ichapis k'uturpankuman karqa, pero imapas alman karqa triguwan chay sumaq muqhuwan. Seguramente orqollankumanta k'utunkuman karqa, pero Dios chay sembrador hinani nilla amara, porque tiempo kanqa, mayk'achus oqarisun, mayk'achus Señor hamonqa, chay tiempo noqapis rikuchispa kasaq pichus astawan atipayniyuq. Pi kanman chay enemiguri, riqsimunaykichu, kay libro de Génesis capítulo 3, parlariwaspa kanchik versículo 1 al 7, ichari revelasan nin maypitaq kay enemigoqa, kay maqanakuqa, qallarirqa kay hallp'api, ¿no? Maypiqa yarikorqa libro de Génesis cuentawasun, hermanos, chayrayku usqayta kichari Diospaj palabranta. Maytaq nisan kay libro de Génesis capítulo 3 versículo 1 al 7. Comentarispa kasun ichari ninga hinata. Runaqa Diospa nisqanta p'akin nispa. Katareqa mayhina yuyasapa karqa. Tata Diospa tukuy monte animalesta ruwasqasninmanta nispaqa. Chantapayqa warmita tapurqa huertopi kaq tukuyni sach'aqa puquyninta ama mikunkichikchu nispa Diosqa nisunkichik nispa. Warmitaq kutichirqa. Atikun mikhuyta tukuy sach'aspa puquyninmanta. Huerto chawpipi kaq sach'amanta Dios niwayku ama puni mikhunaykuta, ni noqaykupis lluqchirinallaykuta. Chaymantachus mikhuykichik chayqa wañuykichik niwarqayku nispa. Imayna engaño kanman kay katariqta, maychu supay karqa ichari, nerqa kayta versículo 4pi. Katarita warmita nega, chayqa mana hinachu, mana wañuykichikchu. Diosqa allinta yachan chay sach'a puqoyniyuq mikhuspaqa sumaq yachayniyuqman tukuchiykichik nispa. Ahinamanta chayman qankunaqa Dios hina kankichik. Yachankichiktaq imachus allin kaqta mana allin kaqtapis nispa. Imaynata kay katari miski simiyuqta engañaspa karqa warmita, maychus Edenpi kawsaqta Eva sutiyuqta. Enemigonqa Diospataqa supay, chayrayku kay tiempokama payqa allinta watarispay wakichispa kaslan tukuy engañusta. Sapa wawan tata Diospata urmananpaq, llusk'ananpaq, chayman hinataq disfrazakun kay tiempoqa, llullawan disfrazarikuspa kasan ima misk'i palabraspi, ima misk'i yachaykunaspi payqa disfrazado hamusan. Maychus música, tusuy, alcohol, cigarro, allinta ruwasuyki nispa misk'imanta chikamanta pacha kawsayninchikman yaykuspa kasan. Anchayta munarqa Satanasqa, ichari kay hallp'api kaspa Adán y Eva kawsaspa karqanku. Hinallapita chay Edenpi originakorqa ichari maychus desobedienciawan, panchantapis engañuwan kay sumaq katareqa engañaspa karqa Adán Evata ichari. Chayman hinataq misk'i simiyuq kay tiempopi munasqa wawqimasi noqanchispis cuidakuna tiyan.
señorinchik presentasawanchik palabranta, pero supayqa presentasawanchik trabajuta, sumaq sueldoyuqta, sumaq chahranchikta, sumaq pogoyniyuqta, llank'arinata munan sabadopi, noqanchispis urqunata munan, cosechanata munan sabadopi, ma diezmachiway munanchischu, ichapis puñuysiwanchik ichari mana sayri munanchichu Diospaq palabranta ñawiri, ichapis qonqasanchik noqanchikqa orakuyta. Chayqa nini origen kay del gran conflicto. Chay hinaqa munasqa wawqimasi, Diosninchikqa anchatataq llakikuywan velan noqanchikrayku. Chayrayku sumaqta waqaychakuspa palabrantaqa presentawanchik noqanchikman. Ñawpaqman taskispa lección de escuela sabática nin, maqintas chay conflicto chay maqanaku imaynataqa yarirqa hallp'api Edenpi, cielopipis qayarikullasqata icharin, imaynata cielopi qayarikurqa cuentaspa kasayki. Cielopiqa nin Tata Diosninchikqa ashka ángeles querubines niyuq karqa. Chay pachaqa karqa nin sumaq ángel querubín, maychus Lucifer nisqa sutiyuq. Payqa sumaqta waqaychaspa karqa q'acha lindo karqa. Sin embargo, ima pasarqa. Tukuy angelmanta songo nukupiqa uqarikuspa kasqa. Maychus egoísmo nisqay, altanería, imaynata atiniyuq karqa Tata Dios, chay kikinta paypis rikukuytawan icharin, espejopi hina yakuspega rikukuytawan kay hatun querubín Luciferqa munasqa Tata Dios hina kayta. Hinallapita nisqay tukuy angelestapis imaraykutaq noqanchikqa conformakunchik. ¿Acaso mana Tata Dios hina kasunman chayri? Chay orgullo, chay rikurisqa songo nukupi. Chayraykutaq payqa wichuchikamurqa cielomanta pacha. Chaypi qayarikuspa karqa ichari hatun maqanakuy. Kay Lucifer nisqawan wichuchikamuytawan kay hallp'amanqa kunan sutinqa manaña karqachu querubín Lucifer nisqa. Manchayqa Satanás karqa ichari supay sutichasqa karqa. Imaraykuchus kanqa sumaq waway karqayki, pero wichuchikamuyki porque sonqoyki ukhupi uqharikuspa karqa chay egoísmo nispa. Ajinamanta kay originakun cielopipis ichari, porque chaymanta pachaqa anchatataq Satanás atakay munan Tata Diosta carácterninpi. Imayna karqa Tata Diospaq carácternin munakuy, justicia, kuyakuy ichari, pero payqa kay tiempopi supayqa rikuchiway munanchik Tata Diosta injustuta mana chiqantay, imarayku sufrisani noqa hanqay wawqimasitaq mas sufrisanchu. Imarayku ma qolqayuq kanichu hanqay wawqimasitaq qolqayuq kasan. Imarayku mana noqata allinta ruwanchu. Wakin runasta astawan uhyaq alcoholta chaykunata sumaq kawsanku. Noqataq matrimonioypi mana allinta kawsakusanichu. Es que supay munan chayta creenata. Chayrayku atakasan mana rikusqanchikta sapa rato Tata Diosta. Pero Tata Diosninchikqa atipaspaña karqa. Porque payqa atiparqaña uqata churinta kachamuspa karqa kay pachaman Jesucristo sutiyuqta. Libro de Mateo cuentawaspa kanchik imaynata kay wawanta churinta supaypis tentaspa karqa kay hallp'api. Chayta ñawirispa kasun kay libro de Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11 cuentariwaspa kanchik. Usqayta noqanchispis masqarispa kasun kay libro de Mateo capítulo 4 1 ñawpaqman nin ajinata. Chaymanta Espíritu Santoqa Jesusta pusarqa ch'innej chaypi kuraq supay atipasqa Jesusta huchaman urmachiyta munarqa. Chay ch'innejpi Jesustaqa tawa chunka p'unchayta, tawa chunka tutawantaq mana mikhuspa karqa yarqachikurqa.
chay pachaqa kuraq supay qayllakurqa Jesusta huchaman urmachiyta munaspa nirqataq. Diospa churinchu kayki chayqa nikay rumita antaman tukunanta nispa. Pero Jesucristo kutichirqa mana antallamantachu runaqa kawsanqa astawan Diospaq simimanta tukuy lluqsiq palabramanta kawsanqa nispa. Ahinamanta versículo 11 kama cuentawanchik imaynata aska kutista tentay munaspa kay supay kuraq icharin pita Jesucristuta. Jesucristoqa kay pachaman hamurqa aycha runa hina, qan hina, noqa hina, tukuy noqanchik hina. Imaynata kay tiempo noqanchik tentasqas kanchik supaywan chay tiempo pipis Jesucristoqa tentachikurqa icharin payqa nin tawa chunkata punchaykunasta ayunaspa kasarqa. Tawa chunka tutasta paypis ayunakuspa kasarqa. Sin embargo chayta payqa chay oportunidadta supayqa paynirqa kaykunan atipasaq tata Diostaqa Jesucristo tutentasaq urmachisaq huchaman nispa. Pero Jesucristoqa atiparqa piwan tatanwan kallpachakuspa. Chaymanta hinata nisqay siqan munayki kayta chayqa entonces kayta kutichiy kayman waqllakuy tata Diosmanta a ver tataykita hamuy yanapaway ni siqanchis kay wawa nimacha nispa ahinamanta. Pero Dios atipaspa karqa. Chay pacha munasqa wawqimasi chay ayuno ruwasaqtin chay tiempopiqa Satanás mana nimata ruwasqachu, ma atipasqachu chayman hinata chay tiempomanta pacha Jesucristo atipaña. Si Jesucristo atipaña chayqa atiparqaña qampaq, atiparqaña noqapaq. Entonces noqanchik imata ruwana kay tiempopi ñawirina tiyan Diospaq palabranta. Oracionpi mañakuna tiyan kallpata, valorta qonawanchispaq, mana urmanapaq huchapi. Ayqinapaq chay huchamantaqa necesitakun creey munasqa wawqimasi. Creenayki tiyan Diospaq palabrampi promesasninpi. Chaymanta hinataq payqa rikuchisunqa munayninta. Hinapllapitaq siqan atienekuyki Jesucristuman chayqa tata Diosman chayqa payqa yanapasunqa atipayta. Ichapis qan creeyki kayma ganakuqa qampata niyki noqaqa kay alcohol uhyani, fumani cigarrota, ichapis yuyakani, ichapis suani, ichapis mana allinta ruwanichu runa masita. Pero mayk'aqcha munani noqa saqayta chayqa chay pacha noqaqa saqaysaq kay viciuta, kay yuyakuyta, kay suwa kayta. Pero entiendenayki tiyan chay maqanakuqa mana noqanchispatachu, manchayqa tata Diospata supaywan. Entonces noqanchikqa mana ni uchika kallpayuq kanchikchu enemigunchikta atipanapaq. Saqenayki tiyan munasqa wawqimasi chay problemaykita, chay suwa kasqaykita, chay tal vez uqllasqa alcoholniykita, yuyakayta, chay tukuy imanta saqenayki tiyan Diospaq makinman. Ninayki tiyan tata Dios yanapaway atipayqan Señor, porque noqaqa mamunanichu. Sapakuti yuyani, sapakuti suani, urmani, ajina noqaqta naturalizayqa. Pero Jesucristo naturalizanqa munasqa wawqimasi munakuy, chayqan kay. Entonces siqan atinekuyki payman chayqa, pay yanapasunqa chay maqanakupi. Atipanqa supayta imaynatachus pay atiparqaña chay maychus ayuno ruwasaqtin. Chayrayku nini kay libro de Juan Efesios mano ganchikqa luchanchik kanchu contra sangre o carne niwanchik. Luchanchikqa kasan noqanchikwan kuska. Porque noqanchikpi kasani ari kay ruwasaqchu manachu. Anchaypi indecisos hina noqanchik kasanchik. Diosman qayllakusaqchu manachu. Sábado trabajasaqchu manachu. Entonces chay indecisionpi kaqtinchikqa qonqorikuspa Señor nimanta mañakuspa ni Señor noqaqa allinta ruwaymunani, palabraykita siqiymunani, mana noqaqtachu kachun kay maqanakuqa qampata Señor. Qampi Señor sumaq victorioso kasaq yanapaway nispa.
Chaykachu mañakuynigi munasqa wawqimasi. Noqawan kuska mana faltakusunchu tinkunakullasuntaq qhipan samana kay yachay wasipi mark'aya pachimuyki Diospa bendicioninwan kaychik kay pachapi.